6 килограмм тоже схватки начинается. На коврах 11-13 блок Б, по-латински и блок Б. По-славянски, по алфавиту. No B-poole peal siis kehakaalud 23-26 kilogrammi. Matšid juba tulemas, praegusel käimas ka kehakaalude 59-66 ja 100 kilogrammi kohtumised. Me vaatame 100 kilogrammistest noormeestest seal Vitautas, Puusas, Muron, Jartsev, Gert Kukk, Karolis Kamarauskas, Armandas Numseris, Tomi Ranne, Lionel Pahlamandi, Kristjan Koltsev oma matši ootamas on. We spoke about boys 100 kilos weight category bouts to come on match number 9 till 16. Kilogrammistest noormeestest Gert Kukk, Karolis Kamarauskas. Please come to the bout on mat number 12. Gert Kukk. Kas Eesti noormeest Gert Kukk ja Gert on olemas ka? Väga hästi.